Isim fa'il. Okey. Ismul fa'il ala wazan mufta'ilun. Mufta'ilun ni asal dia apa? Siapa dapat cam dia punya fi'il madhi dia? Tadi kita dah baca dah mufta'ilun ni. Istaf'ala. Istaf'ala bukan? Tak ada sin dekat situ. Mufta'ilun. Cuba buang mim tu ganti dengan hamzah, ganti dengan alif. Baris bawahkan dia. Hmm. Tu cara dia. Itu cara buat fi'il apa nama? Apa tadi? Isim fa'il. Okey. Mufta'ilun. Kita cuba ambil balik ayat tu. Mufta'ilun kan? Okey. Kita buang mim dia. Jadi mufta'ilun kan? Kita tambah alif. Sekarang bentuk dia jadi apa? Ifta'ala. Itu jawapan dia. Ifta'ala. Jadi apa fi'il yang sama dengan ifta'ala? Ha, tadi kita dah cakap dah. Ni ifta'ala. Apa dia? Fi'il yang ala wazan ifta'ala. Ijtima'un. Ijtima'un, ijtama'a. Jadi apa isim fa'il ala wazan mufta'ilun? Ambil ijtima' tu tadi. Buatkan dia jadi bentuk ni. Mujtami'. Mujtami'un. Betul. Mujtami'un. Macam tu je cara dia. Daripada mufta'ilun, kita cari dulu dia punya fi'il madhi. Dah dapat fi'il madhi dia sama dengan ijtama'a kan? Okey. Ijtama'a sama dengan ifta'ala. Sekarang ijtama'a ni bawa pergi dekat mufta'ilun balik. Nampak tak cara dia? Okey, kita sekali lagi. Okey, daripada mufta'ilun, kita cari dulu fi'il madhi dia. Kita jumpa ifta'ala. Okey. Daripada ifta'ala kita cari apa fi'il yang sama bentuk dengan ifta'ala? Kita jumpa ijtama'a ataupun ijtima' as a masdar. Ijtama'a. Daripada ijtama'a kita bawa datang pergi mufta'il balik. Macam mana nak bagi sama ijtama'a dengan mufta'il? Ifta'ala jadi mufta'ilun, ijtama'a jadi jawapan kita adalah mujtami'un.